I ala oilo mātou tua le nei fiafi le tua le tamā. Le alo ma le nganga pa ia. Mātou vi oile nei aso mātango fie. Nei teimi wa mātou lia mai ma le fia. Whatumina i mātou le nganga whaftai. Tele na wālo alofa ma lau whamaoni. Lau tau singa alofa ia i mātou le nei aso atoa tamā. Mai lau fo le tai au si au lia mai le nei teimi o le fiafi. O malu mai wo o mai le pongi sā. Mātou mana tua lava le tua te le tula fo ina i mātou. Wasa e leo ma tau si mātou le nei aso atoa. Whaftai. Mātou mau fo le nei teimi tā ua le avanoa ua. Mwhaiono mātou maua. Saunia lea la o fio e whātaunu ina ai le mātou pol klame. Le tua mātou te li amata mātou te wala watu si whau umai le fiafi le mātou mta upu. Whau umai lo nganga i me uma le mātou whaia. Lau tuspa ia le mātou te tala ma o ina le ni pō. Talo le tua e le lava se poto e le sisi i loa. Awa oe o le ato toa, oe te si le fia me uma, tusa ma lau lava finangalo e meso lau upu. Wala watu le tua. Feta lai oe le nea fiafi a mātou whalonglongo. Whangaina lava i mātou le tua, mātou te mana umia lau whao unga e mamoli e lau upu. Whao le whalongolongo lau whanau le nei pōle a mātou mafuta. Whapena ona maua se mea ngām se mea tāua, ni awa onga mai lau fionga. So soani lo mātou wola au auna. A mātou ye le nei loro langi. Whamunia iau tangata le nei fiafi le mātou mta upu. Whamunia mai le nei pō. Iei ua i mea oma e tū mau pēr ia te oelevi inga. E whamavau. Ono Yesu o mātou te talo atuai. Ameni. Ea vea lei avanoa mātango fie. Whatalofa atuai le loloa o si o tātou tunu pele Samoa. Malole, folau malole, soifua manuia le nei foi fiafi. Tātou au lia mai le nei teimi mātango fie, whātau nui nai fo le tātou mawhitanga. Peo na masani ai, tātou mawhitanga ia. Leo tātou wheloa il manuia. Mapenao na, te tai mai e le tua Loloto soifua maso mātou wola. Mai lava fo i le amtanga o le nei aso si o mai lava le nei teimi o le fiafi. Te li tonu sa te tai ma leo le tua i so se mea sa tātou iai. Ia leo fo tātou mai whātau nula tātou pol kalai masani o tutu leo penga le Loloto. Au au na atu e fo i mtutu atu la auto au na nei poni fonti. I ia le tua. Talo whātu i le pa ia mare mamalu si o tātou tunu. Sunga i whawhenga inga mwhalitua. Ia o so stovini e linga ta foi leo le loloa si o tātua tunu pele. Ta māmatina mātutua. Nga ta foi leo nisi o lo whaafonga mai tono whalpuipui. Ia linga ta foi leo mauta ngase ngase. Lo whate o tolia ai le mamalu le tunu whate alofa ia te utau. Whate alofa atu nisi o lo ngā lulu e le nei fiafi o lo mawale amanoa e whalongolongo mai e le tātua pol klami. Whate alofa ia te utau. A malole ngā lului, i fwistei mi whai wina i tiuteo le nei fiafi, i alofa le tua i malutia lo auto soifua. I ta ia tufo i ainga manu, ma fioanga ma meo lo nofo ai, i alofa le tua, i aile saunga le mui me uma. Fata alofa atu le pa ia male malo le tunu o lo whapenao na nofo mau i tulu inga o le langi. So se meo lo e mau o mail tatu por klame fata alofa atu i atoe, so se tunu. Fata alofa le swafo Yesu, tātou ali imol tātou whaola. Ia whamuni atu le tua iai fo i nā vaenga o langi. Sa i le manuia, ia wao tātou ainga mai sena e tātou whanau. Fata alofa le nei fiafi inisi o loo taunu mai fo i tonu au ki le nei yasi singa ma tā whaunga. Fata alofa ia te oe pe a whai o e malanga mai tonu au ki le nei. Ia meise lava o tōlo malanga mai Samoa whata alofa ia tūtou. E wastei me tu e te liwa tua i nuu mainga. Lofa le tua pui pui lo o tō soifua. Ia to e te liwa tu malmanuia. Ia a whaifo i isi tasi o stei me momole nei. Fito a whalongolongo mai e nei pol klame. O le tūtou le upenga i le Loloto.
ia fatalofa atu ia atoe le fiafi i le suafo Iesu le tatou li mo le tatou faola. Ia via le tua fatalofa fo le sunga ia sau ma ngā lue atu le fiafi ia via le tua. Ia whamanui atu foi ia so whanau e pe o na whalongolongo me le fiafi via le tua. E foi nisi na whailunga ina lei foi masina ia me se foi sia matu ainga i kalisia. To fitu i la tau na whamana tuina, ma o whiula le tau keke ana nafi o le masina o Januari, ia e toi whatalofa atu, tau whai whiau ne fiafi atu, tau ma whamanui atu o tau aso soifua, e le masina o Januari, ia mise lava o le vai aso na mawai atu, ia mise foi o le ne aso, le mamalu le tunu unisi na ulia mai, aso soifua le ne aso, whamanui atu, le atua i atu, tau, maua nisi tau sanga steli, ia soifua i pea, ia ma tautua ma ngā lulue a wā ia ainga mai se o ekalesia ia me se foole tupu ai o nai o tātou whanau e le nei soifuanga tātou te evi ia le tua ia te se e foole tausang fau lua afe lua sfulm leono leu tātou iai evi ia le tua ia ta lo fa fo isi o tātou ainga pe ona el tātou mafutanga nafi lau fonti tātou mafuta i cleanliness and nafi ia ma lo lava e ainga uma mai se ia ulunga li la iti ma nai poutu o si o tātou ainga ta lo fa atu ia tu tau fa manuia le tua e le tātou ainga tu sama le tātou mafutanga nafi ia le na fai foi na whiangai ia nai o tau ainga mafutanga o le nei foi weekend a misa na mtanga o le tausanga ia e foi nisi na whengai ma whaalawe lave a misa lava o le malanga al maliu maleoti ia alofa le tua ma whamanui atu i nisi o na whain mafutanga a inga ia a misa foi wha misa le ngang o le tua i nisi na whengai ia ma whaalawe lave a misa lava le wala au le tua i tonu o nai a tātou a inga o le nei fiafi ia le a tātou ailo le tātou mta upu tātou mataupu whasolo. E le tusi a ngā luenga o lo tātou whasolo solo ai mataupu titasi, sa tātou iai la le mataupu sfurmal fitu le vaso len tenei. Ka le lau tātou o le mataupu sfurmal valu la tātou tanlo le mataupu sfurmal valu. Ia whai o e lava se paanga le nei Paul Klame le tutu o le Upega i le Loloto, i el te tununga ia e o mai le tātou mataupu ia o omanu whai tau lau mataupu. Whingo fia i fwoi nei malama lama. I taula o mta pusfuma le valu, ia, pena fo mta pusfuma le iwa le vai aso la fuanei, ia, na. O le, no wha manatu o tu lava ia te utau, tātou mawhitanga le tā ua o le manu lauti, ia po se wha au tū, o te manao ina ia tāo tau mia pēr le tā ua o le, mea o lo o loa le tā ua tele, o le misiona, a Iesu Keriso i lana e kalisia. A mata mai le amtanga le mataupu e lua, tolu, si o mai lava e le nefia, whataua lava. Le lema whaia lava e se malo sianga, se pulenga whale lo langi po se tupu, po se tulanga maua lunga, po ni wha testa singa o tangata e te e ma, wha teu te e atu e tau mwhai e te tina mata ofi le alu le misiona, o le ekalesia Iesu Keriso i lunga o le whangai le ele. Nothing can stop. Le aima se mea lava, pe a tātou whanongo longo iai i le tele o whawhita auli na whea ngai, ma le au apostolo, au auna, o soo. Le lātou ngā luenga le tau mawhai na ia, moli atu le upu ma le tala le lei, meise o le watuina, o le ngā luenga wha evangelia i vaenga ese o le langi le senturi mua. E le i whaingo fie, ai o mai lava i le mata upu lea. Tele me whainga tā, tele whawhi tā uli o le tau mawhai alu le tala le lei. The disciples were trying to, to deliver the message of the gospel of Jesus Christ. So many hardship, circumstances, persecution struck on the way. But nothing can hold back, nothing can stop the pursuing, the going forward of the ministry of the apostles. Leise mea na mwhaiona tau fia.
Talia fo le senturi mo mua lea tātou te talanoa I nei tusi atoa wa inana tutupu ai nei mea oma. Na mai se lava mai le teimi o le na o maliu Yesu to tu ma fio le langi ti a tolu e kava atoa I le piriota lea. Ia, o shall I say, mwhaino whai atu whapea, le tāua o lo si le fia mano tātou loa. Le tāua o le piliota le tāu o le piliota fa apostolo. E tāua whapea o le apostolic period. O le teimi lea mai le ti a tolu se fulu. E o I le ti a selau, to tono le centuri mo mua. A o le piliota lea, mai le tolu se fulu, ti a tolu se fulu. Po le teimi na a matai o na fofo Yesu ma maua lona au so, na o apostolo. Na mata tuai o na iai me ta o apostolo. Teimi o Yesu Keriso. Amen. Mai le ti a tolu se I o a tolu se fulu. Se I o tua e le ti a tolu. Ma maliu Yesu. Ia malu ia le piliota le tau o le piliota fa apostolo. Apostolic period. Si tau lava I le fai unga le centuri lea. E zela le tau o le tātou mana malama e le whaingatā o lea piliota. Whaingatā tele le piliota lea o le fitsful tau sanga lea ia o le piliota lea na tau mwhai ela o apostolo e unai atu, ma whaalau tele atu, ma momoli atu le folfolanga silsili, po le polo inga silsili, the Great Commission, le antu inatu Yesu ia ila tau, le mateo lusu malvalu fai pusu maleiva lusu folu, I o tau wo, tu tonu la le piliota lea, na tutupu ai, ia le tele o mea whaingatai la o apostolo. Aisa ia o le tele o le tangata waleina ma tele o whaingata ma whawhitauli ma puapua ngana o ila o apostolo. Au apostolo e tos fulma lua na oti le li I whaale tonunga lenga ia I tonu, ia iuta, ia asui e matatia, ia mawhai ai le ngā luenga. Whaapopo tu e ma paulo, ia malto tele o le au whai ngā luenga. Tele o le au soo, malto tele o nisi na so swani la o apostolo. Sa lātou whaia ia le ngā luenga. O le mataupu la suma le valu leo tātou iai, ae sa ngata mai li tātou tana noa e le mataupu sfulma le fitu I le alu ese mai o le malanga paulo mai Atenai. O Atenai leo le lau mua leo e leni, e le whaiunga la leo le mataupu suma le fitu. A le amatanga la le mataupu suma le valu leo le a tātou se umana te whaitau lea. Wailo ai le malanga mai o Paulo walu ese mai Atenai, ai malanga atu o ia I Korinito. Ai o le whai unga la le ngā luenga Paulo I Atenai, I le mataupu suma le fitu, le tātou telo, ese le tāua. Sa li liu ai, whai ua mai na li liu ai le tangata o le member o le council, po le member, po se tangata maualunga o le pūlenga. Pulenga I tutono se tasi o region po se tasi o I tūmālo I tutono Atenai. Na liliu ai le tangata lea e ngoia Areopako. Na e tau mai e le whai ungon tau whamai na liliu ai I le ao onga la apostolo Paulo. Nia malitala le lea winga ia Yesu. Ai le ngata I lea na e tau mai e le whawhine whamai e ma se whawhine. E le tāua o le tau mo le whawhine lea tātou te loa o le whawhine. Masalo le whawhine o se whawhine maumea po se whawhine ta mau ainga. O le whine no ia tā mari na e tau mai e ina. Whamai o la ua ia. Na li liu ma vela o ma kirisiano e tusa ma lea o ngā apostolo Paulo. Lono inga, e ui ele o tō tele nisi o tau mai tutono a tenai na li liu. Ale me sili mtaua. E isi me tāua lo au mai ina ele. Ele whaamtalanga nā po le meo tustusia ma le whai unga o le metau po lea. O le sao atu o le tala le I lunga o le level maua lunga lea. The penetration of the gospel of Jesus Christ. Penetrate po ua. Sunui atu. Le tala le lei wa o I vaenga maua lunga.
O le mena e tau te le mena e tatu te iloa i le mateu tia o le ngaluenga la apostolo Paul. E le uta ua maia i a lalo i le foilele i tangata ordinary crowd, ordinary audience. A lo tau mai se tangata maulunga e iloa i na penetrate ia le pena o so pena na sunu i le tala le lei i le ngaluenga Paulo i tangata maulunga. E le ngata foilea o le fafine mau mea. Tātou te iloa ai, e o i mo meo genders, e o i tua i ngā tangata, ta māloa whawhine, po le alava, e mawhai e le tala le lei. Ona sunu i so se mea e whina ngalo le atua, mawhai o no i ai lana upu, i le vaianga lea. Whawhine, ta māloloa, tamatala vau, whawhine maurulunga, whawhine maumea, whawhine matitiva na winga so se tu inga tangata regardless of genders, position, dignity, po le ale mamalu, po le ale lea i o se mamalu, po ai tangata, po ai al tu inga tangata e mawhai ona penetrate, e mawhai ona snu i ai le upo le tua pe a ngā lue le nganga le tua le ngā lue ngā Paulo mataulia ele i ai si awali ia na o fatasi ma Paulo o la no nofo ale si awali ia i fea i perea na no nofo i perea a na o Paulo le na lu ese mai perea e alu i atenai e no nofo i asila ma Timoteo ai le la tatu vai po fele mena to fitau ele malanga ai na Paulo le na alu i atenai a o se mea whaingata ele whaingofie tono atenai a ngao Paulo na alu ta lai ai, le tatu tala noa ai, le na ave ai e tangata popoto, tangata e leni, le tatu tala noa vaso lentene, na ave ai Paulo, ia Paulo iuta i atu maunga, e le no fuanga le tatu ta ua, le siona i ngoa o Mars Hills, ia po o le no fuanga ave ai mo meo debate, mo meo mta upu whapea, e tala noa ina ai ni lotu fau e luatu i tonu o Atenai po Athens i tonu e leni, e whatala noa ai, pe yeise e mea e loa se senga e pe taua e pe talia foi e tangata e leni sea o onga po se tala inga fau le na la ina ave tangata i skola ma tangata poto Paulo iuta e tala noa ai o le unga lea and this was the outcome o le nā tala noanga lea i le tangata maualunga lea o le member o le council i a maletina ngā ingoia tamari na whao lai nai pēna li liu. O le tausanga e lima se fulu anga i le lima lua tia. Na tutupu ai ia mea o le nei ma ta upo sfulu mal valu. Ta upo sfulu mal valu la tatu tala noai. I to tono le piliota lea o le apostolic. O le teimi tonu lea. O loo iai le empire roa po le emperor le ingo ia kalautio i lunga o le nofo ali i Roma po ia le o le e iai i le kaisa po le emperor Claudius emperor po empire roa kalautio te le fo tangata le o lon teimi na tula i mai o le ti a fatasi e o le ti a lima fa ai el mafuanga o ta ua tuai ia le tangata le kalautio aisa o Coronito, sa ise ununga li sa yei tu tonu o se ta tiela vanga le si umono o tala no atoile le me fita tala no atoile fata ua yo le li le mal taimi le o kalautio emperor ai se o tala no mo watu i le me ta o Coronito le o tau il finga malanga o Coronito o se ai ta ua male malosi o pulenga Roma sa iei vai te vitonu ia o le ngaluenga Paulo le tatu tala noa i le malanga lona lua tolu malanga Paulo wa umal malanga lona momua le tatu tala noa o le malanga lona lua le tatu tala noa o teimi ia o Roma o le ai foi le o Coronito e kolone po la i lalo le vai ngā Roma ma sai lo Coronito it's a very famous city because of the trading the commercial, the banks,
tangata whai pisingisi, sa ilo le tamau ainga, o mo meo whiwhataua inga, wa iele wafu tele I Koronito. I tau la iei ia, o meo le oloa me whapena, tele tangata whai pisingisi iei, mai le lalolangi wha Roma, the Roman world. Ai sa ilo fo ia Koronito, ma tauta ua Koronito, ile me tau o lea mi o leanga, ma le whaita anga. O se mea tele to ingata ngata mai tono le taulanga, ina mai teimi. O le tele fo na o le whaita anga, tele mo meo whawhine tele tane, tele lea mi o leanga, tele le fo tupua me whapena. O se ai sa ilo fo le tūlanga tau tapo inga, ma meo whainga lotu. O se ai sa ma tau tia le tele o tupua, ia ma whaatangata. A olo o mawalunga ia le atua whaatangata e tau o Aphrodite. O se atua o le alofa. It's a god of love. It's a god of lust. It's a god of fornication o le atua o le alofa o le atua o manaonga o le tino, po le tuina nau, ia ma le atua o le whaitaanga. That was their main idol. La tua lea. Dolo inga e tele isi ia tua o eleni, na tu moito no le ai, Koronito. E leo se ai sa whaingofia, e leo se ai la na whaingofia I le alu e o Paulo. Ma te leo Paulo lea wa alu na o ia iai. Ai sa ona o le tele o le pogi sa, ma leo langa ifo I tupua o tangata. O le ngā ruenga la sfulma le valu, whai upu mua e o le wha. Leo o whailo mai, o tau nuu ai Paulo tu tonu o lea, ai lea, se o whai tawina. Wha mai ua mawai atu ia mea, o na alua tuai leo Paulo, mai atenai, wo o I Koronito. O le vesili, o aia mea, wha mai le tuspa ia wha Bretania. After this, Paul left Athens and went to Corinth. Wa alu Paulo kore, wha mai, wa uma ia mea, po uma vai ia mea, o lale winga le, o mei uma vai. Uma vai atu le tala noanga le ia tumaunga le sa whai atenai. Paulo, malana tala inga, malalato debate na whai e matangata tamamai ia, whai loa tu ia Paulo, le ese o le atua lea e tāpua iai, ma atua e tele lai lato te tāpua iai e leise ola, e leise winga. Le nā, ringa umawai ia mea, whamai umawai ia mea, o nā luatua I lea, pe nā alua tua I leo I Koronito, mai atenai. Le lau tau nu I Koronito, o Koronito o se ai o whiwhataua inga, it's a city of commercial and trading, pe ona umana o tāua, o se ai tumu I le tele o I tu ai ngā tangata ese, whai pisnesi whataua inga ma, whare tupe me whapena, ale mele sa nau I lava Paulo, e mo moli ai le tala le leia Jesu Keriso I tono le ai lea, toi fo il tuspa ia, whai upo e lua, whai mai ua nei loa fo I le tasi tangata I uteia, o akula le ngoa, na whanau I pono, ma se isau mai Italia, ia po Roma, ma lana va o Pisila, awana poloai mai e Kalautio, ia o ese atu I Roma tangata I uteia umalava, wa alu atu o ia te ila ua, ona ua tasi fo I lo lato faiva, wa nofo o ia I lo la ua, ia te ila ua, manga lue, awa o lo lato faiva, le faifa le ie. Wala aunga fo o ia I sunako ia whangata mai ngasi tal noa le tau o le vanga leo tātou. Iai. O le unga li lea, nalana uta ua le li o Kalautio, langa fo o le ti a whaiva, anga I le 5 se fulu, tau sanga ia se tau sanga o tau sanga ia lua. Na whai ele whai unga Kalautio, e tutuli ese umatangata I uteia, mai tu tonu o Roma. Aisea, ia ona ua whaisi tupu tele o le population ma malo losi le community e tangata I uteia. Ale ngata foi lea, e ia mea na laion na mafua na ita le tangata lea o Kalautio I tangata I uteia. O le tele o le te o tangata ia I pulenga ma whaatonunga, tu la fono mo te tele I uteia, o mo meo la fonga, mo tax. O le situ la fono lo na lua, o le wha malo sia o tupulanga.
se fulu fitu loa tausanga o le tangata nga i lunga whaamalosia i le me ko le military ia po le military ia ai na te i le tangata i utai i le whaatonunga lea na sila lea mea na tele na sawa ina i tangata i utai i tono Roma o na le avea o la tu whanau i le military ko leni ai mo le ami ma me whapena tutuli e se leo kalautio e o ai la le unga li ile o toyo ese mai le unga li ile o la ua e o mai koranito a le no nofo i Italia e pe ona faita wina a le la o ese atu e fetau ia la le o atu o le unga li ile ile no fuanga le na o mai ai pe na ola ai pe tupu ai fetau i lo ma le watu o Paulo iai o le mela ese le ta ua tele o le tato va ai le fainga ele atua ma le fetau i o fuafuanga le atua i le unga li ilea ma Paulo o se unga li e ngā lulu e whaifale i o Paulo foi e whaifale i whai upe lua whamai walu atu o ia i a te i la ua whamai lalo whai upe tolu ona ua tasi fo i lo lato whaipa lono inga e whaifale i le unga li ilea o le professional fo i Paulo o le whaifale i le ale mau iai whetau i le lei talitala noa le lopenga whekau i se mea e whai engi whale i po se mea e whakau i materials o whale i tala noa ma ta la e Paulo a whatu Paulo o au fo i o lau professional o au lau ngā luenga le na o le whaifale i a mataulia nala no ese mai le ngā li le mai Roma tutuli mai tutuli ese mai sa vela le nei ngā li o akula mapisila o ni tangata sa whaautu i aile amatai no le kale si tono Korinito. One of the founder members of the church in Corinthians, this couple, very important people, ile amtanga le kalesia, the beginning of the church, i tono le aile o Korinito. Amatai le kalesia lo la wafale. E sa wat ua i nga lue, rusi, e sa me uta ua i wong, nga lue Paulo. Ile fai fale ie, to e fo alu Paulo e fai fale ie, fai la nga lue nga fai fale ie, a o le fai le nga lue nga le tua. Tatu te iloa i, il tangata esele, te leo le tofa le mafo fau le apostol. Iloa e Paulo, a le aili tupe, e le mawhaio na nga ioi le ministry a le tua. Nga lue leo Paulo, but at the same time, he was preaching, declaring the gospel of this Jesus Christ. Nga lue ina ia so swani, ile fatu peina, o lana nga luenga fa missionary. Ya, te rolu tau foi nai, tatou five out. It's a tauona full-time le ministry. Ai loa ele o lava le finance po se mea tausia i le kale sia lau su. Ia, vai se part-time, vai se upa, vai se mea, isa support e te fiso soani ai. Leanga e manau mialo so soani for yourself. And not only for yourself and the benefit and the welfare of your family, but also to assist you for the ministry of Jesus Christ that you have done, that you are doing for him. If so soani e le ngā luenga, o lou wala awina, ai if so soani e foi mo lou lava ainga. Ia vai a Paulo, ngā luea, ia ma whaile ngā luenga le tua, na pauale se senga, e le utausia e Paulo se kalesia, na le whaatutu, le tau mwhai whaatu i teimi lea, ia, au te longa mtua pisi occupy Paulo i le launga ino le upu tonu le whalo le nei ainga ia loonga lue foi foi upu e whalanga e tau mai e ui sa whai ngā luenga Paulo i tele o teimi o lono vai aso ai sa whaava noa lava whao ngā ina lava ma whaava noa le aso sa pati e po le aso tō nai lea e launga ina ai le upu i sunako na e sau e le whai upo e wha. Whamai salaunga fo o ia i le sunako, i lea sa pati, ma lea sa pati. Ma pulu nau atu i a iuteia a toa ma eleni. A ua o mai sila ma timo teo mai Maketonia. O na tino ulea o le loto o Paulo. Ua tau tino atu i tangata iuteia o Yesu o le keriso lea. Na,
Mana ia upu ia na utauana nei. Ole upu ole pulu nau. Tu pulu nau atu le apostolo I tangata I Uteia ma eleni. I aso sa pati e la ungai. La le winga na mamtelanga. E la unga ai tumu ile nau atu ina I fao la ina nganga o tangata ia. Ele o mala malama ile tala le leia Yesu Kiriso. Pulu nau loinga he had a great passion for the Jews and also the Gentiles. Saya moli mau mawhai loa atu I tangata I Uteia ma tangata nu esele mta upo e winga ia Yesu. O ia o le Mesia ma le whaola o tangata uma. La se o onga tātou te maua mai I le vaenga lea. O le o onga tātou te maua mai ai. O le teimi lea. E le o iei le au malanga a Paulo. Na o Paulo lava. O se o onga tātou te o ina mai I. O le leai o se fefe o le tangata ne o Paulo. Le ai se mao le apostolo e mo moli le tala le ino fuanga whaingata. E lengi siti whaingo fie siti e wa o iei Paulo. Uma atenai, maa fie o tupua ma le amio le anga o tangata. Ai le walu Korinito, e sili atu le matau tia o Korinito I vai te mia. Pongi sa, le amio le anga, tele o tupua, o le whaitaanga. Ni le I fefe le apostolo Paulo. Ele iai se pala ai e fola le tala le. O le lui tau na mo tātou mai le vaenga lea. Sai longa le ali ai o le whaatu o tua o le apostolo Paulo. Le tua ai e tusi a Roma, le teimina i e tusi a Roma. Tau mua lona whai po sumleono lo tau o le apostolo. Awa au te le mai le tala le leia ke riso Yesu. Awa o le mana lava leo le tua e ola ai la to uma o e whaatu o tua. E mua le Uteia. A toa male eleni. Uteia male eleni. A lefa male whapunga. Wa ai atu oia Uteia ma eleni tono su. Nako ma me e laungai. Wa pulu nau no winga. He had his heart, his compassion. He had passion for these people so that they will be saved. Ina I whaoleina I la tau. Almele ele si mea tātou te awa oina mai ai ia akula ma pisila. Ma le mea na tupu ia I la ua I le mea lena uta ua na tipoti mai ai pe na ave ese mai e kalautio, mai Roma. Ia e faulinga mai o se mea matu ia po se mea eleanga ia I tātou le tipoti. Ia malelei loa e I la ua, ele ungani ilea. O fuafuanga ia le tua. Na te saunia se isi mea sili atu nei lo le mea la ua I o la ua manatu. Whano noa. Ma tipoti ese po ututuli ese mai Roma no inga ele mwhaiona toi o I Roma. Ai ono le atua. Na whao ngā ina se mea e fōlinga mai. Wa le whitaui I manatu o le ainga lea. Ai me se fōi o tātou manatu pa ai eini mea tutupu. Malo tātou leilo ina. O se awala le ua whaia le atua. Se isi mea e sili atu ona le lei. Male tāua mō tātou o langa e manui ai. So God can use life's disruption for his greater purpose. E sui e le atua mea mai fōlinga mai e le fitau I o tātou mafufau. Disruption can arise in our lives. Disrupt mai ia mea e te loa u whaalame lave mai se mea o tupu I atoe. Malo tātou le loa o fuafuanga le tua ua ia tāpe na ina se si mea e sili atu nei lo le mea lea ua whaia ma o tātou whano noai. Sa ti poti e se mai la ua mai Roma ona o nisi mafuanga. Ai mai se ai le sa wale empire o Roma I lea vai taimi le kaisa o kalautio. Au a vea le toe fo'i o lea rungali I Korinito. O mwhai ai ona fei lai ma le apostolo Paulo ma vea ai la o se rungali o tangata au tu o le ngā luenga I tutono o Korinito. O le nuu whaingata, o le ai whaingata I le ngā luenga wha missionary.
So e se le tā ua tele usom tua whawhine. Tātou loi e teimi whaingata. So when unexpected changes happen in our lives, trust that God may be placing you in a new situation for a good reason. Tātou te lei loa le mea lai le whinangalo le tua. Aua sui e le tua se me ave iei oe. Sui e le tua se mea po se mea o tupu ia i tātou. Malo tātou lei loa o lai si le fia le tua. God is still in control. Iei mea tupu. Unexpected things happen. Te ia o tupu se mea whaingata. Ma ave ese whafo se iei oe. Malo lei loa. O lala a place where God is going to place you in a better place for a good purpose. Man me tāua mo lona manuia po le manuia o le atua malana tala le lei a me se fo le manuia o i tātou. Amen. Le nā, tātou o maila ia lea i le whai upu e lima ngā e sulta si o nei pal klafo le a tātou tala noina o se le a tātou loa ai ia le tūlanga o le whaasanga tau o tangata i le ngā luenga na whai le apostolo Paulo. Ai le ai loa i foi le letu la fo ina o Paulo e le tua ai sa fa malo sia pe le tua e ala le saulava o le tua i ala le falinga fa malo si Paulo le anga ele faingo file ai le failinga luenga te longa o ia Paulo se tulanga tau fa vai ai mai se lava o le ina o ia le lopo ona misia lan fa na fa le nganga le lopo sa professor la tu unga pena tu e fitau i Atenai pena tu ufto aftau i Korinito ia po e feso fo i le la so atu sa le mai loa ai ole fai upu e lima fa mai ua o mai sila ma Timoteo mai Makedonia mai Makedonia ona tino u lea o le loto o Paulo o Yesu o Yesu o le keriso lea ona tau tino atu lea i tangata i uteia o Yesu o le keriso lea. O le whaipu e lima lea ua to e whailoa i ele whainga malanga. To e whailoa e leo malanga i Korinito lea sa ese mai Perea. To lea fo o Perea ia o se tasi o vaenga o ekalesia i Makedonia. Lea whai mai o ese mai Makedonia a o le ekalesia i le pito nuu i ngō o Perea lea sa no nofo. Elena whaitu Paulo no nofo. No fo i a walu na au i Atenai. Mantua fo ina a Paulo sa malanga i Atenai. Ai sa whaatali sila ma Timoteo i Perea. Fōlinga mai. Sa whaatuai mai Timoteo ma sila ona ole. Tau fo ina fo i ni whawhita uli. Ia e whapea fo i le fiso swani. I le kalesia i Perea le whatoa whatu. Tau amateina ma le tau wawa ai o taitai ma tūlanga o e o le alatou. Whaua wina le ngā luenga i Perea, le na wha umi ai. Ai alu na le apostolo Paulo i nuu whaingata ia. Ai uilea, o Korinito, e o atu le uli i o sila ma Timoteo, o laua lewa na amata le lope fia ni sa pati. Na la unga ai Paulo ma tau mwhai e ona ma moli le whiau. O sila me ta ua tātou te o ina mai i. Olo i eini wha maunga e whapea. Sa malanga mai sila ma Timoteo ma se tupe mai i le auso i Perea. Ma sa atu la ulia matu inatu i le lima o le apostolo Paulo si o la tama whaale nganga. Ma e eise tususinga po se manatu whapea na whaonga aina e Paulo le nei tupe so soani ai i le ministry po le ngā luenga. O i tātou te iloa ai. So se ngā luenga lama wha le kalesia. Po so se ngā luenga wha missionary. O le tāua i o le tupe. Le mwhaina ngā ioi missionary, e le mwhaina ngā ioi le wha missionary, e le mwhaina ngā ioi le ministry, po le ngā luenga tālai. Pe a leise tupe. Pe o le ngā luenga Paulo malana au malanga. Tāua le amatu o le tupe ia Paulo. Whaafitai Paulo. E le ngate whaamnuia le auso, e whaafitai le atua. E mana o mia le tupe i tutonu o le whainga o le ngā luenga a le atua. Mese o i tonu e ka le sia. Mana o mia le tupe. A whainga le lotu lau mea ngai ai te le lafo sau se fuluai po sau taulanga po sau so soani. Ia, o nai te le o so soani. You are not contributing to the ministry work regarding
financial situation, financial side of things. Why? To assist, to help. Because without the money, we can't pay the bills. Ele whainga kongia pili, ele whainga, e me se fo ele au na le tua, e so swani, e whasa o loto mai fo ia mai le ngā luenga, pe a whai, e ma whai on tu tongi le kali si full time al whai whiau. Ai tā ua ia ole tupe. Te tonu sa so swani, e al nei tupe ia Paulo e tu atoa ilo na teimi, e la unga le upu. Ai tu atu le ngā luenga, tu esel ngā luenga whaifole ia lea sa tau whaale lawe ia teia, i le teimi sa whai ele whira ngāno le tua. O lesi mea tā ua i le toi whailo inga lea, sa tele se so swani, pe fallinga mai ua lifi le spirit o le apostolo ne o atu ana lana whanau whaale nganga lea. Te leo le so swani o Timoteo masila ina ua toi tau nuu atu isi o lata maa whaale nganga. Sa velo la tau nuu atu, sa whaile ama whaamalusi au ia Paulo. Ele ngata o le whao popo atu o lo la uanga waa ma lo la ua tamai. Ai sa velo la toi whaatasi atu i lo la ua tamaa whaale nganga. Sa toi malosi atili ei Paulo e la unga Yesu Keriso i tangata Korinito. E wane ngalo, ele whaingo fie le ngā ruenga, o somtua wa fili. Ele whaingo fie le ngā ruenga i tau nuu atu le uli ia. O loo tau mawhai Paulo e whai. Po le tau a, fola ina leo le upu i tangata i uteia ma tangata e leni. O le nau leo le apostolo ina ia whai lo atu i tangata i uteia o Yesu le Mesia. Ai o ese mai tupua ma leo langa whapaupau, wha e leni. Ai o mai e talia Yesu malana tala le lei, lea ua ia fola ina atu ia i la tau. Ai eni upu tāua lava o lo ia i nau te manao ina ia tātou wabai. Le upu mua le nau tau, o le pulu nau. The passion. Nau o Paulo. Ai la malesi upu le iai. E le tāua le whai upu e whāle, te mile na tau nuu o tuaira o le ia. O le upu o le tino u. Wa vele tau nuu o tuaira o le ia. Ma mea ua tino u o ia le apostolo Paulo. E tā lai matoe launga. O le upu nā tino u. E pei o te whaatu saina ma o whaamtaleina hapea. Ua whaatoa ina ai le loto le apostolo. It made him brave, more brave and courageous. Ua iei le toa i le loto. Pe o koe lifi lunga spirit o le apostolo Paulo. Inga ua atu. Ia lana whanau whaale nganga. Eisa, whalongo whaere whau pue lima. Whamai a ua mai sila ma Timoteo mai Macedonia. Ona tino u lea o le loto o Paulo. Whamai ua tino u le loto o Paulo. So his spirit, his heart was strengthened. Whamalo sia. Ua iele si loto tele. Ua iele courage. Ua iele whao popo atu o le toa. Eisa, salo aina tau mei tua le tau atu e Paulo le ngoi Yesu ma le o Yesu o le tupu, Yesu o le Mesia o Yesu o le whaola isa. Vai fo le whai ungo le whai upu le ana o whai atuane. Fa mai ua tino u leo le loto o Paulo. Fa mai ua tau tino atu i tangata i uteia. O Yesu, wawai, o le whako aka ukingo. O Yesu o le keriso lea. Alo inga ele i whai ele. Isi asosai o amini isi sa patia o matu. A o leo a vele o atu o lana whanau. Mea pe u fōlinga mai e ua. Toi to tongo ai moe ole. O le maa losi o le to ina. Ma ua ia tino uai. Po ua ia wha maa losi ia. E tuilunga. E toi matua i fola ma tau o tui. I tangata ia e monia o Yesu o ia o le Mesia. O seisi mea tau a tele tatu te o ina ma i usum tu whawhina. O le tau a tele o le mele o le ngānu lue whaatasi. The importance of partnership in the ministry. Ngānu lue whaatasi. E te mana o mia, au te mana o mia, lesi tangata. E te mana o mia lesi whaiwhi au.
Ele mfaina e whaia na oela ngā luenga. You can't. Otherwise, you're going to get lonely. You're going to get bored, frustrated. Ika ki ngā isa. Langa ngā oia lai whailau ngā luenga. One-man band. Whaia ngā oia isa. Ke mga koe ke le mga omia lesi tangata. A o lesi whaiwhiau. Po lesi o uso. Ia. Ia whaiwhiau e ke trusting. Wai, e le kusa umakangaka. A le tā ua e le mea lea o le mamā le loto. Loto whaiwhiau uma. E le eise whaiwhiau te whailunga ina e tu tusa ia te oe whaiwhiau uma. Matangata uma o le ministry malangalo e ngale. Tu eisa. The presence of your brother and your sister in the ministry. O le iai. O le awai whatasi mai. Ma ua iai. Whamalosi mai ia te oe. Wha mai ua e toi tino uai. E toi la unga. Le upu. Ma whai pea. Ma whamalosi le ngā lue ngā le atua. Awa la te alo alo. Awa te alo alo. Ma lesi uso whaiwhiau. Awa fwoi le whailonga whaiwhiau. A lof whaiwhiau. Uma pea whai oso whaiwhiau. That's the challenge for all of us. Pe ngā fwoi ia. E te manao mia lesi whaiwhiau. O te manao mia lesi whaiwhiau. Kusa pe ese ngō lotu. Kusa pe ese tato mea lofa. Even though that we have different ministry, different labels, different organization, but we are still serving one God. We must work as partnership in the ministry. O la wole si fai fiau. Vai vai, ngo akua kakaia. E akula wa makanga kau down na ilalo le decline le spirit o la apostolo. Wa makanga kau le ka o Yesu. Vai ngonga wakua le au dia ko rua ko lo Paulo lunga. Yesu ia o Mesia, o ia o tau faola. O ia na sau e faola i tātou. Ko e lifi spirit o fai fiau. Ai sea. Ngo e langa o afsosang. Ingo e an tai tai. Oka e sele manga ia o mama fo le manga ia o le mele o le. Na ngā te le tonu fo e kalesia. Wa le fai fiau. Mana fai fiau so swani po ana oa. Ngale mana ia o me o le avea o le fai fiau so swani po le oa o. Ma awala e koe lifi el spirit o lana fai fiau. Koe lifi el spirit o lata mawha le ngama. Ai leo le mea fo le o le avea o lo iai karanga o le fai fiau ma mea ma kua i pepea iai lalo lima o le fai fiau ma le se fa malos. Lono winga o le o ngai tele o so swani ma eti te e lau fai fiau. But your presence will be a strengthening and encouragement. O fa malosi le ilo te mawha le nganga. Pe a e iai. Ai a e le iai. Wo fia fia fai fiau wa pe se wa luak po se lau fai fiau ka whafikai wa le iai linga ia sa. Langa e fo e le fi so swangi mai o ke popole o ke aku pe ai la o fai fai so swangi ai lu i tātou i le tāu o mea. You need each other. Kai hoki mga omia lesi tangata le ministry e wha amalo si ai i tātou le ngā luenga le atua. So e sele mtau tia Nā o le whai upu e ono pangalea ma nei o le upu ma nei le launga ma nei le ngā luenga leu to o tolu. Alo wha mtala mai na le tele o le te Fasanga mai to tele tangata i te sa fa longo le upu mfai loa mai lo latu te le fe au Paulo. Fai lo le ti ngā le apostolo Paulo i le tali atu. Fa longo le men fai Paulo. Wa lulu e le apostolo Paulo na ofu tala loa. Ma li liu watu o ye i tangata nu ese. Nei le fai upu ono. Wa fa tu ese mai la tou ma upu leanga. Ona lulu lea e ia o lona ofu. Wa fai atu ia te la tou. O lo outou nā toto e lunga outou ulu lea. O te mamā e a fua i lea sonei o na o walu inu ese. Alve sidi. Le ale wingo le menu fai e Paulo i. Lulo na ofu. Ale na whamtala meni. Fai loa tuai wa mamā o ia matoto o tangata. Wa mamā le na fola atua le upu. Le au auna na awina mai le atua. Po lau fai fiau. Wa mamā.
O me sili ma tāua o le fola. Proclaim the word. Ia o. Ona mamaro lea o le tangata. Aisa la o tu atu e whaalongo o le tangata pe na te talia. Pe na te le talia ina le upo le atua. O whailau ngā luenga. Mo whailau ngā luenga. Ai tu uloa i le wha masinonga a le atua. A wā wai lunga ia te ila tōlo la tū toto. Me ngā esel tā ua le whaalongo le upu, whaalongo le launga le whiwhiau. Ia, ma o te ai talia. O se mea tā ua lo tātou iloina mai mea na whaia e Paulo le aso. O se teimi moa mua lea ua whaia e Paulo le apostolo le mea lea. Whai loa tuai. O le tala le leia Yesu. E le whaatapula aina i seitu a inga tangata. Po ni tangata. Po se tangata se tuatasi. Pe na o se tribe o seitu a inga tangata. Po se ngangana. Le ai o le tala le leia Yesu e mo tangata uma o le lolangi. E whai loa mai e fo i le aso. A whai e te eina e tangata le upu le atua. Ma le tala le lei o le ola. O lona winga, wa ia te ia lava lona i unga. Wa whaasau ina le ave whiau. Ai wa ilunga o le tangata sa whaalongo le upu. O lona lava toto. Ma le salamo e lua lona whai upu suma lono e whapea upu. Ai whaasala ina i la tau i le aso o le whaamasino. E whaamasino ina ai e le atua. E Yesu ke riso ia mea lilo a tangata. E tusa malau tala lelei. So the Bible said that we will be judged accordingly to the gospel that we heard. E whaamasino ina i tātou se aso. E whaamasino e tusa o le upu leo na tātou whaalongo iai. O lona winga, o le tele o lau whaalongo i le upu ai le talia. O le tele o le tātou whaalongo i le awhionga le tua, ai le se me whai ei. O le mafia fia vo i leo le whaintā. O le tātou whaamisnonga usum tua whawhin. Pe o lau lia, fiu pau le lau ngā tui a, ngā riki ke e a leo mai, whai loa mai. O i lunga iai nā tau, lo lātou whaamisnonga i whaamasino e tusa upu la ua whaalongo iai. E pue fitu na e whai loa mai iai, le whai upu le li liu o tu loa Paulo, ma tau atu le tala lei e se tangata ingo ia yuso. O le ingo mo le tangata ngā o tito, ai le o tito fo ile la tali wha le nganga o Paulo. O tito yuso, o se tangata nu ese. E ui sa whea ngai Paulo, mari te e le aso. Ai sa whai loa mai le nau pea o le apostolo e wha au pea le tala inga o le tala le leia Yesu. Mali liu o tuai o ia, inu ese. E pue fitu ngai tau mai le ingo le tangata ngā o yuso, a o se o ngā taua. O le tāua o lo tātou i loa le leu som toa whene. E tā puni mai i leisi whai to toa. A e ta tala e le atua leisi whai to toa. Amen. E ta tala e le atua leisi whai to toa mo i tātou. Somebody close a door in your face and God will open another door for you and for me. Ta puni leisi mea, le fi whalongo le tangata le upo le atua. And God prepare another door that is going to open to the gospel. Amen. Ta puni le whai to o sunako o al mele iai. Ia, e ke ea maka pungi le whai ko o lako sunako. Ai ta tala mai le whai to o le whale o le tangata. A le whale o le tangata ngō ia yuso. Le ta ua mai i le whai pui fitu. E tuai au tafa o le sunako. So e ka pungi e lau li e le whai ko o lako sunako ia Paulo. Ai ta tala e le atua le whai tutoa o leisi whale. Mō le ngā luenga le apostolo Paulo. E alu lava le upu. E le ngata. A whaia e le te le talia. E alu ale upu i lisi tangata. Nai talia ina le upu. Whai upu e walu nei ei. Fole le e ui lava sawhea ngai Paulo ma le tele o le te. Ai sa i loa lava fua o ana ngā luenga na whaia. Malana au malanga i teimi leo walu te whatasi ai. O le te itai o le sunako i ngoi a ki ripo. Lona ingoa ma lona ainga. Sa whātua tua ma talia le upu whatasi ai. Manisi tangata. Whai upu e walu, so whaitawina. E whapea. O ki ripo foi, le pula le sunako.
lo inga o le si sunako, e le o sunako le na tapuni, au se si sunako. Fa mai ua whātua tua i le li o ia malona a inga uma e tō telefo i tangata korenito o e na whaalongo ua whātua tua i la tau ma ua papatiso ina. Aia, kau kia i ole mele o tupu i, ua li liu le tangata o le teitai o le a, o le sunako e ngoi a kiripo ma ia talia. Talia ina le tala le Yesu Kiriso. Can we imagine the outcome of that? The result of that, the consequences of that. Se o tātou manatu le mea o le aso mai ai whaoleina se tangata e pule le sunako, ai talia se tangata te itai le tala le lei. Al mela atupu ilona ainga, la mela atupu il tele o isi tangata lau tele. So, ese le tāua o le mele i le whaoleina po le talia le tangata lea, o le tala le lei e Yesu Kiriso, o le te itai o le sunako. Olo le fai upo iwa ma le fai upo se fulu. Wailoa o sili fia le atua o matua ma fatia Paulo le fai ngta o koronito. Saulo le atua i le whaalinga i le po whaali mai a Paulo. Whaalongo voila i le fai upo iwa. Ono fetalai mai leo le li i a Paulo i le whaalinga i le po. Aua e te fefe. A ia e tautalatu. Aua e whaalolongo. Awa o te ia te oe. E le ai fo i se tasi e oso mai ia te oe, whaasa wā ia te oe. Awa te o tele o tangata o i le nei ai. Wa ia nofo atu ai pēr i le tausanga atoa mamasine ono. Wa o atu ia te ila tau i le fionga a le atua. Whaali mai le atua. Sawa le atua whaali a Paulo le whaalinga. Wha manatu o tia te ia. Na te le o tu ulafo ina lava o ia i te miuma. I am not forsaking you. I'm always be with you. So do not be afraid. Aua e te fefe. Paulo, la haunga pea. La haunga pea le upu. La haunga pea tu tono le aifa ingtale ni. Eisa, whai mai ia le upu le no fai te wina. E to tele o e o le a e tau talatu. E whaalo longo. Le upu le whaalo longo. They were silent. O le winga o le a file mu. O le winga o le file mu nga o le a lato whalongo, matalia, le upu. Ai launga pea, e tō tele atangata o le a o tāpe na ina masaunia o lato loto mo le tala le lei. Nga lua ele nganga o le tua. Na mai ale whae loa mai o le tua ia Paulo le whaalinga. Na wha malosi lava leo le apostolo i le ngā ruenga. Lena mafua e ona toi nofo ia, ma umi ai so na taimi na nofo ai tu tonu o koronito. Se fulu valu masina ringa tau sanga male afa. Wawai ele saua le tua wha malenga tu wha malosi malena o malanga, au tu sau male tua tu wha malosi mai, o le tau sanga male afa. Ele o stem pupu. E se ngā luenga wha misionare, o stemi umi. Ai na nofo Paulo e sa, o wha malosi le tua le ngā luenga. O se temi umi. Sa lo le umi lona lua lea o Paulo i se nofanga. Na umi atu lana iei tu tonu Efeso e lua tausanga. Ai so ai le umi lea o iei tu tonu o se ai i le tau whainga o se ngā luenga. So ai kone to sful valu masina. Na. Ona e tāua tele ia Paulo, tāua i le tua, le nuu lea, nuu o lo tele ai ma mafi fia lea meo leanga, le whaita anga, ma le muli lulua. Na. Ya. O sea o onga tātou te maua mai i fo i usum tu whawhin. E moni lava. E le tu lafo ina i tātou e le tua. Pe a whai tātou te whaia lona whina ngalo. God will never ever leave us alone. He will always be with us. Always be with us. So se mea tātou te ngalo luai. Sau le fai po suma le lua nga il fai po suma le fitu lo ngana i se tala e winga i le sui konsula le wa nga i tuala nga lo nga Paulo i tangata maulu lunga na mea lo i tangata e tau no o iai o le meu tupu wa loto le anga tangata i utai ia Paulo o na ua vai atu oka wa manuia le tala inga ma tupu wa mai tangata o na lato pu ele ia te ia mata ite ia tu ile
sui kone sula leo Roma e ngoi a Kaliona. E le tu ma lo lea i Paulo, le wo o yel ngā luenga Paulo o Akaia. Sa la tō manatu i le la tō tua inga leo whai a Paulo. E avatu sui kone sula o Roma. E tau whai e se whai unga e whaasala Paulo. E tusa matu la fono le malo. Ma mea ia o whaalongo iei. E le whetaui ma le lato tu la fono. Whai uteia. Al whai upu le sumal tolu. Wai loa ai. Se popo lenga o tangata i uteia. Ma se tua inga o Paulo e whapea. O se au onga na sau ma le neita maloa. E ese. Pe te e le mato tu la fono mose. The gospel that this guy came with violated. It's against. Sa mai te pe whaalea ngai na pe ua whapena ona le tala whea ngai ma le tutusa ma le whitaui ma whaalea ngai nai ma pupuni ai le tā ua o le tūla fono a mose. O le mea na tau mwhai e ni tangata i uteia. Ia whaalongo mai le sui kona sula lea ma whao ngā le sui kona sula lea se tūla fono wha Roma. E wha sala i nai, ia ma wha sa i nai. Pe tafi e sea e fo ile tala inga lea e whai e Paulo. E winga ia i sui tonu o le region lea po le a ai lea. Latu tamu whainga lea na leo no ave le sui konsula. A le whai upu la suma le whama suma lima. E tau a mata atu le lau ngā Paulo e tali atua i o. A lei ma le sui konsula. Ai tu lunga le konsula ta ofi. Whaasala vei le konsula, sui konsula. Ma ia whape atu, whailo atu lono manatu. O ia whai atu whape, a whai. O se sa wā, po o se ula vale leanga le mea na whaia e le tangata le nei, o Paulo. Ona o whaalongo le ia te utou, ai a whai o se whete na inga i mata upu sili, mea tau tapo inga. Ma mea tau tu la fono au tou i utaia. Ona whaita lia leo au tou. A wā au te le whaia fua se wha masnonga. O nā mea. Wawai ele au o le tuoma. Ma le tangata e whaia le unga o le mea lea. Sui konsula. Au whaatasi ma le tua isa. Lena whaali mai le tua ia Paulo. Au e te popole. Au e te whewhe. Te ia ia te oe. O le mea moni lava usum tua whawhine. O tātou whaitau le nei tala. Ma o tātou loai o le whaai unga lea na whaia le nei tai maua lunga o Roma. E ese mane tā ua e tusa o le ngā luenga wha missionary a Paulo. It was very important intervention. O le wha sala vei po le God interfere. Wha sala vei mai le tua e la vea i lana au auna. Aisa, wa intervene mai le tua i le valea. E pui ai Paulo. Le anga awa pe whaise whai unga le lilea. E tele mea e o ia Paulo. E le ngata e tau ai Paulo i maa. Le lope e oti e ia. Whaasala. Ia matuli e se male ai po se me whapena. But God was with his man. Tai ei whaatasi le atua ma Paulo. Amen. Tēnā. O le kila le ama le au tu o le mele o tupui. Ua tatala ai le kale sia. E whaatu wina i to tono koronito. Ai maise o se whai to toa. Ua ana whape ta puni e le sui konsula le mele. Ua ta puni fo i mal whai to toa. Ma le matala atili e tuai mo a sia a toa. Ma te leo lefko a maka i le ilewanga umon tatala le whai to toa mo a sia. Umon tatala ia Europa. E leu a matan tatala ana wha pea la e le pe soani le tua i le ngaluenga. Se manua o tupuni ni whai tutoa. Wa tuli ese Paulo, koe o, le se ka le sia koronito. Ia, ma whaina atua i maise ka le sia umon whai tutu. Aisa, le maa losi o le fili malti a Apollo e tau mwhai tapuni le misiona. O le ka le sia i Jesu Keriso le whaava ino lana e ka le sia i lunga. O le whangai lele. Ia, o le atapuni ai. Le whai to toa o le whaava teleina mo le aluatu o le tala le lei Jesu Keriso i le atu asia. Ai le tupul nā mea aisa. E le i mawhaia e se mea. E le i mawhaia e se pulenga.
ai le ngata foi lea sa au whaatasi le atua mapulenga. Ine ia alu pea le misiona, alu pea le ngā luenga, aua ne i tāwhia. O le mea maali e tele ina ua wha maina la le au li e le au iutai ia, ono la lato mta upu. Loloto ti ngā, they were offended, they were angry. Ona li liu and watu ulo Paulo, ai li liu ma whaasanga i le pule o le si foi su nako. Ne tau mai ngalo na ingoa le whai po sumalon ma sumal fitu ai le ingoa, so sene. O li liu iai, o lale me ufai, ua sasa, ma watu i lumol no fua whamasino. Ai whai mai upolo tusia, e a watu i lumol no fua whamasino, ai le ikea iai kaliona le sui kone sula. I le mea ua whaia e nei tangata i le pula le su nako. Kau lia ese le su nako le ngata noa mo muai ana nei te mi lefto ate atu o ki ripo. Ki ripo le voina so swani e a Paulo. O le voi la ua a min lena wha o leina po lena li liu. A le utatu tau voi i le te tai o le si voi su nako ai so sene. E le lopo la alme ua whaina so sene e le lope whapea. Wala na faina so sene i le melea. Ne te tae o lesi su nako lea. Masalo o ia lea na avea le li poti. I i tangata i utaia. E winga ia Paulo. Ina ia whape na o na whaao i le sui konsula. Whai ese whai unga. A lela ua le tali mari sui konsula e tusa ma le lato ma ta upu. A lela ua li liu a ngai isi tai o le su nako. Ma o lato sasa ia teia. Ma avele no fua whaamasino ai, ai whai mai ki ripo, o ia amina ai whai mai ia le teitai, ia kaliona, whai mai kaliona na sui konsula, ke le kea ku el nā mea. I won't take notice, I do not care, it's up to you, whai le tau whai unga. O le o onga, o mai whai ngā tāu, som tō wha whenea o tātou iai le ngā ruenga le tua. So se mea. Po lotoi tātou, ma sio mea i ni fili, po pūlenga whaalaulangi, awani o tātou po pole. I se me tasi awai ma whaia le tua na whaonga ina. So se tangata na te puipuia ma lavea ina i tātou. God always in control, as long as we are doing his will. Whaia le whina ngalo le tua. Whaua tule ngā luenga Paulo kolnito mai le whai po sfulu valu e o lusu mal tolu. Ta ua sa whaua wina pēle ngā luenga Paulo. A tolu sfulu valu masina. Ma he alea taimi. O na wha ma vai leo Paulo. Ma le auso i korinito. Ai malanga atu. Ma a kula ma pisila i Suria. Na o atu le malanga i le nuo kenikarea. O na oti ai leo le ulu. Whana o le ulu le apostolo Paulo. I lea mea. O le ale mea o le whaana seri. Ngai tau mai eina. Ngai tau mai eina i le whai upu na sfuru ma le vatu. Sfuru ma le vatu. Mo nofo pea Paulo i aso e tele. Ono whaamawai atu le i a te la ila uso. O la tō fo i atu o atu i Suria. O i la tō ma pisila ma kula. O na sele ma mai lea o le laulu i kerikera. Awa ua na whai lana tautonga. La le tautonga le o le mea tau o le Nazarene, po le wha Naseri. O le ale mea. O se tautonga ua whaia i le atua e tusa ma le o langa tu atu atoa mo le atua. Ma le tua fo le tala ia Samsoni o i o le Naseri. Talo ma noa, ma lonto o lua, ma tu atu atoa. Dedicate ia Samsoni. To ese set apart for the will of God. Ringa ua pa ia o ia mole. Tu o tangata lalea. Ele ai me ai e tauna ai. Tai pia iane le baptiso fo. Ele o se oti le ulu. Ia. O umia ia le ulu. Ia male o tia ia. Ia na. O se ata o le wha nau o Paulo. Ile o langa wha mamaina. Malona loto tu inatu ato ile tua malona finangano. Tātou te leiloa la e le mamlama po le ale mea ua leo na oti i le ailea. Ia ai pia fōlinga mai. Ua uma le vai teimi na whai eili tautonga a Paulo i lana wha Naseri.
Pe po suma le iwa u tau nuu le malanga i Efeso, le ala Efeso le anga i el malanga o na tu ua le Paulo, ma le au malanga, o a kula mapisi la ai aluifo, Paulo malana au malanga i sunako e tala i ai, i tangata i uteia. E po lusu ma tasi, sa mana na o le auso i Efeso, e toe nofu fa umi e Paulo i Efeso, e sa musu Paulo na i fola atu i ai, e toe sau se fina, i se aso pe a fai, e tusa ma le fina ngalo le atua, na fa wawo i lava leo le malanga. E po lusu ma tolu sa tau nuu le malanga a Paulo i Kaisarea, ia ona luatu ai le i Yerusalema, le la ua o le malanga lona lua ua o Yerusalema, ringa le la fai wiu, ma asiasia e le auso tono i Yerusalema, na umalea, na toi malanga le i lunga le au malanga, i Anetioka, i le mea na a mata mai ai, ia le whainga malanga. Anetioka le i Suria, tau nuu i eina. Ia, mana tua foi. Ia, o le whai upo e luas fulu ma le lua. Na whaai ua i le malanga lona lua, le lau whai tau atua. Ia, na, mose am no, uti tala atua il tato, leina mo, oe nai te whatele mai. Pamai le whai upo e lusu ma le lua. Wa o atu i Kaisarea, wa aluae, ma alofa atu i le kalesia, o na lui foi lea o ia i Anetioka, lea ua uma Yerusalema, o mai Anetioka. O Anetioka lalna, ua umai le malanga lona lua ale apostolo o Paulo. A lela ua amata i le lua se furu ma le tolu, ia le malanga lona tolu. Te riele i whapea na no atua i le asol na, aito e amata i lisi asol malanga lona tolu, te losa i ese teimi sa, i ele cap, la ia ina, should be a cap there, na malolo ai, ai ona e wha wau mai le whai ua lusu ma le tolu, whamai, ua whai po fo i nuinga, ono nofu ai ni po, ia mamalo lo lele ai femai ona alu watu lea o ia oi Paulo walu solo ile nuu o Galatia babai o le utoi o i Galatia ile mea na a mata tuai pena uia tuai ile taimi o le malanga lona lua ia ma ferukia nu umai lena uia tuai ua faa maa losi e ia le au so uma le lau a mata le malanga lona toru wa saufo i Efeso, babai, o le utoyo i Efeso leana, ta ua neia, fa mai Paulo, o te alu, ai afina ngalo i aile li, o te toyo o mai, ale utoyo i Efeso. Tas tangata i utai e ngoia Apollo le ngoa, ale sa nia, ia na whanau ai, o ia le tangata mauupu, fa mai malepoto i tusi. Ia, le na, o le tangata lea, tangata, na o ina o ia ma, e lona tamai le fionga le tua, stangata tamai. Aena latu la unga i le meolo i Aquila ma Priscilla. Ai whalongo atu Aquila ma Priscilla. O lea o a o le tangata lea, wana o le papatisonga Ioane. Fōlinga mai le malama le papatisonga Yesu. Tango e whaitau, i e whai upu na tuto le tātum ta upu. E te iloai, le tā ua, o le whaasao atu ma le fisoso ele, o le whaasao fo e rebuke pe whaamaina, e na fisoso ni atu e ia leo ngali ilea, a kula ma Priscilla. Apollo, tau mwhai e sue, ma study deep, ia le papatisonga Yesu, e ta ua atu na ilo le papatisonga Ioane. Ta ua fo le papatisonga Ioane le vai, a le papatisonga Yesu e le lo nanganga pa ia, ia e malama mai, le la e whai mai ua loto ia e alu atu i a kaia, ia Apollo le na ua umana whaila o ina, whamaila ia lea. Ua tusi atu lea o le au uso, ma ai o iatu i le au soo ia talia mai o ia, talia mai Apollo, le ua alu atu. Ua o foi o ia, ona fisosoani tele lea o ia, i e na wha tua ona o le alofa tu noa, a ua whinau, ma wai o ia i tangata i uteia ma le wha malosi i lumo le nuu, ua wha sino atu i tusi o Yesu o le keriso lava lea. Ina minutes full fire toe, tala toe le tātou leina, e le fiafi pe e fia walau mai, ia tatal noa tu pe le fiafi e wha uman le atu ia le tātou mta upu, ia, la, tangata Apollo, o se tangata tamai e pe ono tā ua, e sa ua ia mai a Alexandria, o le a ai leo ai kupito, au ia o se tangata i uteia, lea la ua tau nuu atu o ia i Efeso, au i lea na tu ua i e Paulo i a kula ma Priscilla e la te va aia le kalesia le Efeso. O
A polo se tangata o ina lei le poto fa sale mo sau ia ai Loloto fo lona I loa I le tū la fono I uteia. E sau o ia mai le ai e tele fo lele e tele ai ia universite tonu o Aikopito ma le ao o ina le ata mai tu singa ia ma le ao o ina o le mafaufau. O le te leo o sona malama I le tū la fono sa ia manatu ai ia ua tele sona I loa I mea tau mata opsi sili o tuspa ia fatalofa atu tatu o lau talofa Boni. talofa Jake malo se fua Se fua lo suma. Misia foi lawa ia. ioi ia ua ngalo le aso malo lo ngomao masau e tal ma polo Ma wo ka kai poni mai e ko fa mai lo ko so onga mem ka punie sia sia. ia le Kamu malam ia wa ia foi a pai ka o ku ser ngalu. O le kele yo mo I go ia de ki paso mai lo su. ia O le pero fa makala mai de. ia O ka malam ia I ka ia wa ka fai ka sa ku spoi ia ngara ka umai ia. ioi Ia lo pe. ele polo ia ngi ngwa wa le lo al manga ia ta ia nga sa o le o Jake Ia por mele kai ngal o paulo ale ka kiro. the main character e vai ia Ia ka ko ia ngal por faskalo a pari pu mele mo ia e ngalo iska kai ku ipo. Mo ko ang tai pun e me oído kai kere no kai fa mo ka fa so ni sia. ele li Bianga que kalau foi ia que tia ora que faz ora mais so onga America ia que foi leva isso ia mana ia e lo fatu fa te tele lava long mai Jake fa manu ia tu le tu ia tu bela inga ia okay God bless fa se fo ta ia na mo le no ba fi bela mai ta tu ta upu mai so finangalo ia mai foi so sili ia e le tatou mta upu le tatou te tu senga luenga mta upu sfulu ma le valu na ai fai taula ia I le manei ia o me tatou te tau ia I tono le tuspa ia pe fola nei tala pe ona sau no mai le sunga ia kopo e o le fai tau o tatou te lo te ia pe nga le alu ala toa ia la ku su le launga fai le launga ia ko e fai kaua le nga va en o tuspa ia I le tele ni aso al manei ia o le tatou me le fai pe ona sau no ia e check tatal noa ia tatou tau atu I fo I tangata nei ia ma mena tutupu ia ma mea foi na whaongaina ai ia o lātou foi soifua. Ia ma no lātou fiso ta inga ma tangata autu ia pe o paulo. Ia vai leu tātou loa ai. Ia leo ngā tele ia o le tātou su e ma le tātou whaitau. Ia pe fo nei unga lii o kuila ma pisila tā ua ia o nei tangata I le fina ngalo le tua. Pela na uta ua le ti poti ese mai lea o nei tangata. La vea I foi masilo matua foi le lo fipe. Le na halu ma le tusi a paulo na o na tusi e halu ma le fine lea o le ti akono e toi fo I Roma e failan 6 seni ia ma momoli atu le tusi lea Roma e halu ma ia ba o na tusi le tusi ta ai le tusi fa tu lo paulo ia fipe ia halu ma le tusi lea a o le si lea fa fine na saua I le ile fo ile ta fianga le ole o le fate te ese mai tanga te uteia ona o tuli ese umal tanga te leo kalautio bit of a history fo le tau te kava ina ile vaenga le wa ia umatu kalautio ai saul tanga te ngo ia le si empire roa Roma ngo ia Nero tanga te leanga lava lana ia na mata fo le tawati na elana maftanga ma tangata Israelu ia na toi fai lo fai un tangata lo Nero toi tatala uma tangata ute e atu uma tono Roma toi fai la ki sengi e se akala tio e se au le o toi sa le o tu lai mai o le pule o le o kaisa ia toi o mai e fai to sengi taimi la le o Nero le ana toi fo la ela na fa tu la utala le ona o whainga le atua. Sa ti poti ese mai le ainga lea I le teimi o kalautio.
lea ua mai fai mea umalava, e tusa ma le finangalo le atua. Whaatū le kalesia te tono koronito le la ainga. Tupu ma ua mauai, nisi e kalesia ma nisi la ole. O le tino ke risu te tonu lava o koronito, tono koronito. O le ua uma, a o lea ua, o le teimi o niro. Ia le ua wala au mai niro to atu e fai e sikseng. Alala men tupu, to e foi le leia, pia le si men tupu, ngopa wale me le na fai, fa ma ite, e le atua le me ia kalautio. Si fa ke kea mai le vaanga lea, expel mai le vaanga lea, aisa, o leu te manao i le ulungari i lea. E o mai e manao mia e paulo, mo le ngā luenga, le au faifale ia. A le wa uma lo, wa sero, wa uma me uma, wa calm down, wa tupu le ngā luenga, le almene iai, to e watu e le atua lisi tangata e pule i Roma, fai mai koe o mai la ia, koe feiso kou siksing. Nen koe alua i fipe ma awe le tusi i Roma, e o le kalesia le auso i Roma, koe ako ai ma akila ma akuila mpisila, koe ngo loku ai kongo le kalesia Roma le sa Loloto momo ai, ma le si ano tangata i ute e leo recording o lato ingoa, aisa, to e fo i le fiafe mafi o tangata, e to e fai o lato siksing, aisa, tā ua i o siksing i a tangata, fo lea i tutonu o Roma ngā vai taimi, aisa, ia te lotai pe ia o le mele i tātou, tā koe o mai Samoa ai, ke mga o mia siksengi, ke mga o mia siksengi, ke o fuau, pe a whai ua lewa nga i Ngiusila, ai le i whaia lo siksengi, e whai ngō fie ai mea uma. Pe a kore si e ri ngā, me wa e sanga passport ai Samoa, wha mai se ka ua lo nationality, so le whak, ke lo e le kaimi ke ki ngā hinga i ke koe Salamo, ua le wakuai, ia pe se me ke ngofu ma Ngiusila anga lawa ke a saulo Ngiusila wo mai fa mngianga le tu aru lo fa sikseng ia ke le rola e po skai le ri ngai la talanga fa pe fa le lima ka sanga ka luai ka ka o leva ngai nge wo over se full tau sanga ai le fa ya sikseng wa vai la tangatangi on bala au ma niro ko o mai a vai la ko yo le solo tangata yu te ia e o e to e fa la to sikseng rom aisa fingo fia ile traveling ingo fia i mea tau folele tau pengefiki, ma mea tau financial, ma mea tau folele benefit, ma welfare, me o ma whapenga. E whaingo fie ina ua maua siksengi, e wane ngalo. Ia mauti noa mo mo le tato siksengi le langi. Mauti ngone le tato siksengi le langi. E uia inge siksengi, ma mea o mai lalo le nei lalo langi tato te iai. Ia mauti noa. O le siksengi ai le langi sili o ta ua. Tātou mau ai manatu le apostolo Paulo. Whai ua tuai tātou. Ia, ili ngi fwoi vai angor siksengi wha mai a Paulo. Mai wo le loa po le ale mea e te tauna o whaia. O le loa po te alu. Po te nofo. Tu se Filipi. O lo iai ia. Upuna le apostolo Paulo. I don't know what to do. I am double-minded. O le loa pe o te alu ea pe o te nofo. Ia, mta upo e tolu, tu se Filipi. Ta upo mua, me le apostolo Paulo. Me ua whaale tonu manatu e lua. O lo ia tea o te nau o te alu. Te alu fea, alu le langi. I whaata sia ia om keriso, o le mea e sili atu o na le lei. Hefe mai. Petai, o leo te iei i tino nei, the other word, o leo ke siksengi Roma, o le mea lea e sili o nao ngā ia te utou, a ua o mauti noa, o mauti noa, le nei mea, o te tū mau tātou te tū mau whaatasi, ia, ma luato e ma le apopo inga le apostolo, a le whai upo e lua se furu, nei ei ia upu mātango fia le apostolo Paulo, mai awa ua oiloa e i ule mea i lo manuia ona o lo o tō whaatonga ma le fsosoni mai o le nganga i o Isu Kiriso e burusful e tusa ma lo whanau na watu ma lo whanau moe ina ia o le mai i se me tasi a ia o mtuafa ma losi whapeo na o whaia e leo noa e whapea fo i nei ona pō ina ia
bi ia ai ke riso lo tino I le ola po le oti a wa lo wola o ia ke riso le a lo woti o lo manuia le a fai o te ola le tino le fua lea la unga luenga ai o te le loa po le fea mea o te faia upu ia la apostol o le loa po e fea mea o te faia I'm in two minds now ke ropo ke alu I fea alu le langi o le mele o te mana o e fai atua tangata o mauti noa o ia o le siksengi I le langi. Mai paule sile a telo walu o fatasi ma ke riso I le langi. Because that is where I belong. Because as long as I'm in this world, in this life, I am away from my inheritance. But when I die, I will go straight to be with Jesus. Almanga ia yo upu e fai umela apostolo Paulo le fai upu le no fai te ola lusu mal tol fai mai. A o leo o Abraham decided, a leo o mafofo, o le a o le alu. Ai o te nofo aisa, ona o loo a ngā, loo wola, mo o tau fai po lusu mal fa, fai mai ai peitai. Ia o tu mau pe le tino, la o ngofo ke isi. O le mea lea e sili o nā ngā ia te o tau, because my life is relevant, my life is useful, my life is good for you. It's useful for you as ya lo au ngā, la o mea lofa, mo o tau. Leo la o le alu ai, as ya o siksengi o langi. A o siksengi Roma, leo la o nofo pe wha o ngalo o siksengi Roma. Ai sili ai, ia te au le alu. Alu I fea, o te alu I le langi le meo lo whaatali mai ai, ke riso Yesu mo au. Mai leo le whai upo e lusu fulu. O le mta upo e tolu o lona whai upo e lusu fulu. Awa o lo whaatali mai I tātou e le whaola. O le ali o Yesu ke riso. Na te li ua o tātou nei tino leanga. Ina ia whai e whaatatau I lona tino mātango fia. What did Paul say? Jesus is waiting for us in heaven. Why? Because we are citizens of heaven. Whaatai le tua le nei e fiafi. E vi ia lava lo swafa. Vi ia lava ia lau fio le nei taimi. Whai wina ele mātou mta upu. Vi ia oe mwhapalaina oe le vi inga lo mātou tua. Whaatai tele o nao lau upu le nei fiafi o mātou whalongo iai. Ma o ina I le fiafi. Talo mawala watu le tua. Whai mawhamnianga mo I mātou. Awa onga mai I le olanga le apostolo Paulo malana au malanga. Mai se o le tele o whawhi taoli. Ma tele o manuia ma mea e a o ina ai I mātou le whaingta o le tala inga o lo whinangano. Le tua I au ngā ia I mātou o lau whanau. Talo I whamanuia I lo tunu ule nei po. Whamanuia le nei vai aso atoa. Whamanuia le tua I le au nanga le tio Samoa. Pulenga ma lau whainga luenga. Ei umea oma tu mau pe ia te oele vi inga o le whamanu ma le whane tanga nei. O so umai o atu lava le whavavau lava. Amen. Ia, o le tātou porklamel nā sa mo le nei fiafi. Ia le whamau moe, ia o le a tātou toe whai loi fo I le vai sfau. I le teimi masani. Ia o le nei teimi. O la au tō au na nei poni fonoti wha soi fo ia. Mo le nei teimi. God bless.